Tacloban student journalist Larga na ti Pakadto Rspc Boronggan. Brigada Intern Liana Vacal. Ibrigada mo! Brigada Live Report. Lumarga na ang mga student journalists han Tacloban City Division para magpartisipar hati arabot nga Regional Schools Press Conference sa Boronggan City, Eastern Samar. Nga pagbubuhaton didahit ti arabot nga ikawalo hit Pebrero. Ini nga mga kabataan in na magdaoghan naglabay nga Division Schools Press Conference tidahan una nga bulan han Enero. Nagpagawas naman hin pagsuporta ang students publication han Leyte National High School nga dalitenyan ha era bugos nga delegasyon. Makakaato han Tacloban ang mga division han Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Catbalogan, Ormoc, ngan iba pa nga mga delegado ha bugos nga rehiyon 8. In the heart of changing lives, inhi Brigada Intern Liana Vacal han 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music and News Authority. Brigada Live Report.